Sino hlobo ongu Jesu Bonani bazalwane, ngathi noma kavuli mina noma unyakeva awu ubona ukuthi ngivulile lapho la kuguga khona. Haleluya. Kuguga kanjani bazalwane? Nikhona ngala eTaiwan, ngalapha eAfrika, bake banalo likhulu lwandle lapha. Haleluya. Banalo likhulu lwandle lapha. Baye bangesheya labanye bangesheya. Asathi silongesheya kulo seTaiwan nalo seAfrika ngubulongesheya. Bangemve bathi sura uyile ngesheya. Ngesheya kule Taiwan. Siyabonga abazalwane. Sebashito next week. Sidaba nenkonzo yenye, siyambonga uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Ngicela sifunze Galatians chapter number 5 verse 22 na 23. Manje kumele ukuthi angidiva kahle but nani ngivanile. Incane inkinga. Begithemba lakho begithemba lakho begithemba lakho kuye begithemba lakho Galatians chapter number 5 verse 22 to 23. Kodwa titselo tamoya ngileti, lutsandvo, nekujabula, nekuthula, nekubeketela, nebubele, nekulunga, nekwetsembeka, nekutfobeka, nekutibamba, kute umtsetfo lophambene naletintfo. Kute umtsetfo lonjani bazalwane? Lophambene naletintfo. uNkulunkulu abusise kufundwa kwelivi lakhe. Sigcine sicala indzaba yesithelo samoya. Kuthi umzalwane ngemzalwane kuflathele tithelo tamoya. Johane nakalapha emfuleni eJordani ababhaphatisa. Uthi vetani tithelo letikhomba kuphenduka. Uma sikhuluma ngesithelo samoya sikhuluma ngendlela umzalwane lenda ngayo tintfo nalaphatha ngayo. Sikhuluma ngesimilo sakhe. Usebona abhayela ibandla laseKorinto wathi uma umuntu waKristu sidalwa lesisha baqala kuyendlula kuvele okusha. Lokunye lokushintsha umuntu asaphendukile isimilo, character. I-character yemzalwane ayifuneki ifanane nemuntu longakholwa.
ekuhambeni kwakhe nasekuphileni kwakhe nasekwenteni kwakhe umzwane kufuna ehluke. Angehluki ngoba indvodza kahle tivuma. But impilo nje yakhe noma ngabe ubhekene nasiphi isimo noma ngabe usiphi isikhathi kufuna ehluke kuye mlonga kholwa. Letinye tindvu lefuna sivete nasesikholwa likhuni but yafuna sitivete sibe setimene letibita kwekuthi ngawuhlubutsa letagileni takho tasemuva but ngenxa yekusonga umfana waNkulunkulu ukuyekele konke ngikwePaul athi lebe kuyizuzo kimi ngakushaya dibi ngenxa yekumati Kristu. So uma ngabe ke sibantwana baNkulunkulu lempilo yethu asizameni malanga nemalanga usolohlabela kwa njengawe Jesu ozama noko ngawe. Asilweleni kwekuthi ibonakalise ukuthi okwehlukile ngesikhathi usakakholwa. Ngikho ke la kubhala kuPaul lapha lathi dithelo tamoya womoya oyingcwele lesinikwe yona la phakathi kwethu. Ufuna bonakale la ngaphandle. Usebenza lengekhathi aguqule lesimilo lengekhathi abonakale ngaphandle. Ngikho Jesu athi akusiko umlakudlako lo menta ngqole. But ngilokhu losuka lengekhathi uye lo bese kubonakala ngaphandle. Because lo lengekhathi ngiko lokukwenta ukhone kumelana naloku lengaphandle. But wasebenzisa lokhu langaphandle kumelana naloku lengekhathi. Sosekingene. Hallelujah. Ngikho kumbhalo noma wezakha nathi njengoba umuntu aqabanga ngekhathi so kunjani njalo ngaphandle. So thina njengabazalwane nasibazalwane lekhathi start ukuze usithethele intono tethu sesitelwe kabusha la ngaphandle ke asibe njalo. Hallelujah. Lokuhle ngalethi thelo tamoya uyathi developa isiqhube kuphila. Ngabe nginemanga nangathi uvele nje kushintshe ngaleso sikhathi so uvele ushintshile isimilo sakho sesimloku nalokhu. But kungumsebenzi nalufuna usebenza ngikho kwePaul asisebenzele usizo lwethu ngokwesaba langekuthuthumela. Bese isikhathi kuphunyuke but akuthi ngaphunyuka bese uyayekela ubuyela uyolungisa kuze kugcineni utogcina nawe so ungiloku lokho. Ngikho ke abhala ke Paul athi Kristu lithanzela ibandla walingculisa ukuze ayole thula phambi kwaNkulunkulu lingenasiqi lingenabala. Enlo siyasetshela emalanga nemalanga wayibamba ke lohlabela umzuzu na Jesu ngiyaguqulwa njalo. Sikuloko nje bazali sine singumsebenzi kaNkulunkulu uyasebenza onke lamalanga. Asibiyeleni ke kumbhalo wemprofeti Ezekiya noma uJeremiah athi lo mbumbi wathi asabumba isitsha sonakala wangalahli lolubumba but waqhubeka wakha lesinye. Ethi siqhubeka sikhonda uNkulunkulu ngayenga lesimilo sesiphunyuka futhi kuphunyekela but awubese uyalilahla ubala uNkulunkulu akasilahli but uyaqhubeka akwakhe kabusha kuze ugcine ungiloku uNkulunkulu afuna ube ngiko. Aliboke igama lenkosi. Bese siba nepressure ke liqhamuka kubantu ngoba thina bantu siquick ukujaja umuntu kunaNkulunkulu. SengicaNkulunkulu samovatheke endleleni. Uma nje kunemuntu lapha lo sendele iphutha asengibeke sethi simena uNkulunkulu nakathi uNkulunkulu saya kuyamlungisa sisebenza endleleni ngematwane sijake kuyawutshela lo muntu ukuthi emubi kangakanani so ilahle kangakanani vele kukholwa sekude la kuye kanti uNkulunkulu sethu samncenga ufuna kumbuyisela kuloze kumlahlekele. But le pressure lesithola ke la sithine bami lesiyakhako siyakhele lo muntu kaNkulunkulu lo sithi uNkulunkulu asamakha lapha etsheni wabhidliphika sifike simtele it's over with you. uNkulunkulu bekasathi manje sifuna kumakha. Ngikho lo bena ukuthi noma sesiphihlikile noma sesilimele noma sekuphunyukile lasimilweni singakhoni kubuyela siyodlungisa ukhanze sesiyekele ukukholwa sesiyekele kusebenza laNkulunkulu ngoba abantu sebashele ukuthi ayisekho lethu naku lokubhlungu lolotsha wena ukuthi sowuvele kuhliphikile naye ngiletinye nje iququ. Nekho abazalwane
ninaye amen. Bakhumbula kanti bebasho njalo bathi kulenye nje inkhala betshela abantu abayo bahamba njani. Ngiko ke Jesu athi ke nasibona umzalwane eliphutha silikhanza kugodo lapha kulo mzalwane sithi susa la luqolini sithi luthi susa luthi songqolile uthi lo lokuwena ukone lo luthi nginoba ukuthi kunesigodo lesikhulu la kuwe so qala ngaloligodo ngibe ngikhanya onsayini manje luthi before utshela lo mzalwane ukuthi so uthi iququ so uhliphile ake uthi check wena kuqala ngoba la sisemsebentini sisentandle kaNkulunkulu siyakhiwa seyisho njani inkhala le yale ithi abantu abayo bona bahambelani kwekena bayo le ekhundleni iqala ibuke mina ngihamba njani. Haleluya. Lamhlanje bazwana siyakhiwa la sise workshop yasezulwini ngeke bese uthi lo munye hayi mina ngikhiwe ngcono kunawe ngoba sobe siyakhiwa eNkulunkulu lokuhle ngaye egcineni the product lafuna uyikhiphe ezulwini uyawufuna ifanane yonke silo msebenzi nje siyakhiwa. Haleluya. Lokwenda ke sisibonakala esilokwakhiwa uNkulunkulu wethu kukhona kufuna ke le character ishintshe. Number 1 it's stay develop in bazalwane luthando. Haleluya. Thando. Salibala ke luthando ukuthi sithanza uNkulunkulu uthi thanze wena uthanze nalabanye abantu. Alibonga igama lenkosi. Kodwa iBhayibheli uthi uthanze uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke thanze uNkulunkulu bese nawe phela uyathanza. Umzalwane othanza konke uyathi qabangela ngakeni info itasenda sibe njani similo sami lento le ligama lami lona italishiya phi angakayeni uyathi thanza kodwa ungathi thanza unakekele ngalomqoka ukuthi uthi vikela oligama lakho uthi vikela kuba ligama lingonakala kulukhuni kulakha kulukhuni uthi lo munye i-character uthatha iminyaka kuyakha but uthatha nje amamilita amabili manje bathathu lasihlanu kuyihliphita kubuyela umva weyakha kufika leminye iminyaka so ukuthi thanza ke lokuthi uthi qaphele uthi igama lakho anakali kuze kungakali nesimilo sakho. Alibonga igama lenkosi funa ukuthi thanze bese ke sithanza amakhelwane zathi lenza amakhelwane ilikhulu le isithe uNkulunkulu simcela siside thanza amakhelwane ngithi thina njengebazalwane ngoba thina bazalwane siyalimatana sodwana nalomunye umbone ukuthi ufuna limata lomunye ete kuwe atokutheka akuthekele usinilimatele umunye awu uvume egameni lani lokuthi uyabona yini if mina ngisengakaboni ungentelani ngibone into lengakafanele ngiyibone ngona msuyangonisa suyangigqolisa kanti bengikahle ngingati bengingahle ngakaboni bengishishimba kahle lo mzalwane ngingakaboni ukuthi uneluthi la ngibhizi ligodo lwami but bese uyadagama utokutheka ngoba sowubonile sibani uneluthi athi sesibukisa naluthi lwabani esikhudleni aye ngomzalwane athi uneluthi no ngeke ivakale kahle asenithi uyangibonisa yini egameni lokuthi sivikela libandla balibandla funa sivikele bangithi sesihlangene sina anibashumali funa sivikele libandla manje asihambe simkhenika abeke kakhekheke uye wedwa ikhona bazalwane thando abetakwehla umzalwane lokumbonisa wedwana kufuna uzubitha umhlangano empeleni usuke ungafuni komsila usuke sowumhlaza ukhombisa ukuthi mubi kangakanani kanti Jesu uthi thini cela ke wakho ligodo indzaba yokuhlazana
Jesu ubhalile eBhayibhelini yemuntu ongafuni kuphenduka uma niqabene. Wathi uma uqabene hamba naye lo mzalo. Hamba kulo mzamo mthetho mbala silungise nibe nobabili. Ale sengikhani ungatheka wesithathu ayokulekelela nokukhulumisana ngoba nifuna kubuyisana. But uma lo mzalo eliphutha uwedwa nje ungefuna umadvise avume noma ale. Akukwendi kube strong lokumadvise ngesikhathi sowutheke watheka usengakayina kuye kombonisa lokuthi mina ngibona ungathi inyawuta kodwa igwegwile la uqale ngalokutheka so uyaleso vele umpende yonke leAfrika utathi angalungisa ungabuyeli kuye yonke leAfrika boyitshela ukuthi ungolile uthi sowulungisile basale nalesibhombe mubi lo mzalwane. Likhula abazalwane kube niboma ke bangalapha ngabe nithawo silekelele uNkulunkulu ngoba ifuna uNkulunkulu le thina bazalwane siyathanza kuhlasa sehlulwa ngemahedeni lihedeni bekulive litshela elinye ukuthi bani bekadzawo kakhulu itolo umbone uzohamba ngqunu no but baze bayakhola batshela naso umzalwane ulimele silahlekelwe thando lelu sithelo samoya. Angisifuna ke izibini bazalwane. Kuna senze nje iBhayibheli lisho. Haleluya. Sena iBhayibheli nje bazalwane. Lisho. Uthi ke Paul lapha luthando. Ngathi ke lo luthando kuqalwa ngalo ngoba qoqisha konke lokunye uboshelwe la kilo. Uma ungekho lona ungeke ube le kindness, goodness, joy nako konke lokunye uma kude yini bazalwane luthando. Uma singaba neluthando simcele uNkulunkulu adevelop uthando lwakhe God kind of love lakithi bathandekayo impilo yekukholwa ingaba simple ebeleni vele isimple siyenda thina elikhuni ngokwehluleka kuveta luthando nekuphila nje lekukholwa ibe simple. Haleluya. Luthando loluthando ke Paul ulubayile lapha baseKorinti kuthi luthando lunjani ukhona ungasifundela 1 Corinthians chapter number 13 nangaphosisi ngiyakholwa nge1 Corinthians chapter number 13. Luthando liyabeketela. Luthando lona njani bazalwane? Luyabeketela. Luthando lumnene. Lumnene. Lude umona. Luthumona. Luthando alitigabatisi. Alutigabatisi. Futhi alutikukhumela. Alutikhumela. Asengikutshela indzaba. Lo lokwela sikhona ukukhuluma ngalabanye bazalwane labawele esonweni kulabanye. Ngilendzaba yekukhukhumeta nekugabatisa. Ezifu mina ngqono kunalo lomunye. Kanti nawe kusasa utabuke ukilwa ngumona. Ukilwa ngulowa nalowa. Yindzaba yani bazalwane yekuthi kukhumeta nekuthi gaba ngoba umuntu oqhuba kubela kutenda ukhanza angqono kunalabanye abantu ngqono mine. Alikukhumeta. Aluthi gaba aluthi gabatisi. Kuphele lapho bese. Alifisineli kwani. Alisanzu. Hayi mtima ke le. Bangakhe labagcina nga 2010 kuqansuka. Bangakhe labagcina nga 2010 bazalwane. Hey, abona siqasukile nelumi bese uyalandzela. What damn it man. Iqasukile inkukela. Bayikulunkulu akasitela kuqasukela. Ukhutshwa nje umuntu ubone mama zatamnang umfaka nje sathane ngikholelwa. Aqasule.
kubita uvete nangu lapha la sitakufunza i-self control lapha eqasukeni. Athi uNkulunkulu Jesu manje nasu uqasukele ilanga lingashoni. Manje naselo ngakansula nga5 to 6 selitashona. Inzaba ikhushwa umuntu ibhlungu ngoba thina bazalwane asichitha ngalesi style hayi nje iBhayibheli lisho. Athi iBhayibheli sinaka umuntu akakhubile bene njani. Ngixolele. Angithi bazalwane. Manje nase uthi demeke. Ansi lo moya wakho usaka njani. Usaka mxolile. Lokubhlungu lokuthi iBhayibheli likasho sinkolele nini. Bese thina ngalokho sikethi sikholwa kakhulu sesitane adale enkhulu salo sebukhosi sebujaja lo sa wrong ngilolo ongakaqoleli akakhombise phela kukholwa awumqoleli ngani because wrong plus wrong akusho sing right manje la ungasamqoleli awumqoleli ngani baphela wena njani manje uyaholwa asijaka lapho bazalwane leli Bhayibheli akumqolele nini lida kangikhube nje I forgive you angangikhuba nje ngiyaqolela angangikhuba nje ngumlele esinye isihlathi lisho njalo eBhayibheli nakakushaya ngalamnikele esingane ezosikhathi uba uyakholwa elobu buhlungu ngalenza bayiqolela lo wrong kugcina kungilolo obhoqiwe ngithi sine emakholwa ngoba akaqoleli bese le offender ihamba ifree yona. Sekubuka mina umqoleli ngigama ngithi uyakholwa phela wena ngumzalwane bona ngumzalwane befanele ngedzelo lo lisho njalo eBhayibheli angilahle la ngathi sengaphi dlamini lithi lo ngikhubile kungono akatshiswe litshe lekusila phoselwandle. Lithi ngeke kube ngizonhla engabi khona badoloti lethile ulungele litshele kusila aphoswe kuphi manje aphoselwandle but sine lesikwendako sithatha litshele kusila siliphosele loboqiwe sithi ngoba akaqoleli simjike elwandle. This was Jesu nakushaya lesihlathi lesi mune siphi manje abe vele washo njalo yini bangakhulisa banikela abayihlathi tap tuthi songo siyezulu wena sone mala ngishaya kwalo wambona esontweni bathi bamfubile ngempama noma bemthuka wathi ngiphinze Sima ngithanda ubathenga siselo samoya noma ngeke ngambona nathi mina ngishaya ngalesi impeli ngesuku ungisukela ngani ngoba Jesu ayasho ukuthi simakholwa asilibale sambe sethelelwa abantu nje uzange zikasho anginokwethe ntomba nesithombe lesiphelele ngesikhathi Jesu athi uma umuntu akushasa akumkulahlatha ngasebudla mlingesanga senqele abekhuluma ngemaJuda nemaRoma lamaRoma agcina lawa nalamanye amaJuda sekathekwe ngamaRoma emaJuda lenza wole athi ingcwele so uma ashaya umuntu amake sure akushaya ngala ngemuva kwesandla uthi ke Jesu uma kushaya ngale muva la ngesandla mphuthume usonzele atokushaya nangala umkhombise ukuthi ungqole kangakanani ndawuphela lengafunza iBhayibheli mushiyelo umuntu ajani manje angolile ngoba lokhu labantile vele akulungi mungolise kakhulu kunalase wentile
ngoba la kasenhlisi lawubuya lesandla meyikhashoso umuntu ithele atokushaya ngala angqolela ivilonke kalokho kuhamba shaya abantu ayikho indzaba lesipho kwethu abantu bashaya noma sibanikele elinye ihlathi azazi Jesu sekasho uma Jesu athi uma akufoqelela athamba naye ikhilomitha hamba mabili lo mthetho wawuthi uhamba ikhilomitha na ugadwe ngumuntu onemandla but kuzumkhombise usenza kwenteo nakayithanzi mbitele tihlwele titomkhombisa ukuthi mubi hamba thuba tomsola kwendani shiye neleqala ndawo fakade amakhilomitha amabili engingafunzi iBhayibheli luthando nikhona abazalwane sitabekelana kwehlelana sikhombise uthando halibona igama lenkosi sithelo sesibili manje joy haleluya yini bazalwane ngabona lelithando lokuhlala unejoy hlala unejoy kube sihlabela kasenzi ngizokuthulwa nami enhlizweni yami haleluya eni le joy lokukhunywa ngayo siselo sayo ngeJesu noma ke uNkulunkulu haleluya ngaphandle kwakhe ngekuyithola itholakala kuNkulunkulu eni uNkulunkulu wenda abantu babe nejoy ngamoya wakhe moya longcwele alibona igama lenkosi ele joy le iqubuka lengikhathi ayikontrolwa dimo emaqeleni kwakho babona nje nawujabulile happiness uthi besemshadweni besigidza kumnanzi sijabulile that was happiness ngoba lesimo sithini manje sihle simnanzi but ijoy iqutulwa ngumoya longcwele noma ngabe lesimo asisiso esikahle ijoy haleluya ibale ngekhathi bamangala abantu ukuthi bebabheke ukuthi kulesimo lesi utakhunga kulesimo lesi utavuba kulesimo lesi ngeke ulibeke esothweni bakubona ukuthi ushintela unjulu kumani usende uthi jake ngiyawukhonza inkosi sengilangatela kangakanani kwathi bahlabelela umphefumulo wami uyalangatela njengendluzela babathe wendiwa yini uphushwa ngendvolele ngekhathi ephikisana nalesimo lesilangaphandle endesinto lengekhathi ngaphusha iqubuke iguqula lesimo lesilangaphandle sina sikontrolwa simo ngaphandle kwengikhathi sitawu ekuthangalenye indlela ijoy haleluya ijoy elimco umzalwane uthi ayithazele usinginike ijoy ngoba umuntu ongananibhokodo lengekhathi ngisenzele kahle lithi injabulo lithi kujabula kuthoda uyabona kuthoda la kungekho lengekhathi noma ngaphandle ungaba kuhle kwani bayakhahle kubamba isihlathi lo ngifomba tale batokulobola athi uyajabula uyagitsa ubamba isihlathi bathi dami sibili kanti lilanga lakho wena ubambe yini manje ubambe isihlathi lithi njalo shada lize liwe lishaya isikabhuliwe litigile ngoba liyamangala vele kimi lo shada kwangikholwa injabulo athi ke lohlabelako le njabulo lesinayo itholakala ngekuthi akubani bazalwane kuJesu kunenjabulo lekhona kuJesu aze asitakabhalwa nguMangizakariya nathi manje umoya wami uyathokota ngaNkulunkulu wami uthokota njani Zakariya wenamdvana uthokota njani umoya oyingcwele uproducer lepo lingekhathikisi haleluya bengisethinga ijoy ukuthi ke ngabholombholo zakhe athi uma umuntu athokotile ngekhathi umtimba uyaphila haleluya nemtimba wenjani bazalwane uyaphila umuthi ijabule badala uhlala uje injabulo uyawuvuka onke lamaya kubhlungu inyonga lamhla inyonga angisho sikinyonga ukuthi inyonga ikhona bheke ndani igule
kusasa wena sesibhedlela seyiphelile ewulamngalikhalo afala ukukhalo sikhona lo ngihwebhelako kanti unenjabulo lekhathi noma ungavuka unenyonga uvuka ekhaya uyaphila ngoba hlungwana labe kuleli kabi hayi lo ngihwebhelako angisho ukuthi abantu abaloya abantu bayaloya basekhona futhi bathakathi ngeke bese sento ungathabeki bathakathi bakhona but ijabulo yakho noma uthatha loyile uyamangala kubona ulavula hawu uye loya ngathi bengicabanga ukuthi into enjani ngaye ngicethile alibonga igama lenkosi so njengemzalwane siyayidzinga ini bazalwane ijoy and akusho ukuthi awe joy awende ukuthukuthele uyephila bese imvelo yakho kuyendeka nje uthukuthele uphatheke kabi emoyeni but khona lapho le phakathi kwakho kuba khona lokuthokoda ngoba lokuthukuthela yindvo lelangaphandle indvo lelangaphandle haleluya thukuthela kukhona alibonga igama lenkosi awushutha wende ukuthukuthela kuyendeka nje uthukuthela but kulula kuside umthukuthele livuke liqulu uvuke umthandazo uye enkonzweni ungathi namhla ngivuka ngithukuthele angisayi nasenkonzweni ngiyalova vele ngiqhubekile bangaze bangibone cha nejoy elento ekuthukuthela lena icilata kakhulu lapha nanishadile baka kulabashadile labahlala nabo babe nabo make yabona mla nithukuthele lapha nalahlope kube matima ngakhulumisana lo khashale ngomshile litiyana umkhaba emnyango kitchen lapha ekhaya kuthukuthela nalilaye kulukulu uqhamuke igama sonivusela bonkosi akhanzeka lamankungu asekwi sekubida manje nonke likhulumise igama ngabanzi sikhulekile bogama hawu ngena njani amsaphi angisanikhumbule bahlobo bami uyisikona kufuneni iqoqe ezenihleke but ngoba kuthi ijoy nakaphuma nje emnyango back to square one kuba impela langashiya ikhamera yangamangala labantu bengihleka nabo kangaka abasakhulumisani kuphela yini lamshadweni ijoy phela uNkulunkulu ngayela ngasenze bantwana kubithe usuphendvule anihlanganisa umntwana beke homework la athi yakho make Siswati ya bakho babimethi ngisiteni mbabazi ijoy alibonga igama lenkosi ijoy kwalo noma ngaphathekile but uma unejoy lobusobe amamatheka athi ke lo hlabela the joy of the Lord is my strength hallelujah ijoy endifuna sibe nayo kulasite abathandayo ungahlala umunyu lapha ngisofu nobamba lejubawu lekufena odla umunyu noma lesimo la ngaphandle sithi ungajabuli but ngicela uNkulunkulu produce ijoy in your heart alibonga igama lenkosi nawe ngayenga ukuvuke nengoma nje bakuvuhlabelela bamangalela ekhaya wahlabelela bani lamhla baze baqabanga laba bathi kuhambe kahle anzi unejoy haleluya ukuhlabelele nawe urelease le joy base kwenda njani ukuphutsela ngaphutsi utho nje umvume wami ujabulile uyahlabela ngaphesheya siyakuphumula siyajabula ungabeli kuhlabela sondweni unejoy haleluya
bese number 3 number 4 noma number 3 love, joy, peace. Hallelujah. Thula. Ngisho kushada la joy na ukubuka kahle. Ngoba waba nejoy tabanani bazalwane. Peace. Enimalo ingwelo sita kulesikhathi udevelop ipeace. Hallelujah. Lamalanga livela kangwanele emsindo. But ngoba sina peace yaNkulunkulu phakathi kwethu sivukele enkozweni yokhonda. Asina stress. Sikenje makhathi, livele thumtela ngaphuma ngakuphi. No, kunenzo lesikhona la phakathi kwethu. Ala dumduwini la phakathi kwethu sinani bazalwane, sine peace. Hallelujah. Sine peace. Ukuthula. Lokuthula lokhu nakunike kona uthi kuneteam empilweni letimatima but dekukhanze urelaxed. Relax. Thulile. When the decisions la sound ngoba unani manje une peace. But now with a peace when the decisions onke lamalanga. Angona onke lamalanga. Ngelanga wakhe 4. Ngidawenda lo. Ngidawenda lo. Ngidawenda lo. Ngidawenda lo. Ngoba uyayini bazalwane? Ipeace. But uma unekuthula, sesile simo sibhetha, bakona uthulile bathi uthini, uthi no ngisanoma. Ngisanoma. Bade leli phuphu lekuthukisela lingaphakami kakhulu. Hallelujah. Lingani njani bazalwane? Lingaphakami kakhulu. Endinengi ke into lethebela ipeace. Dinengi kakhulu. Lasingakhuluma ngathi ungasikhathi sithi. Uyathi ukuthi kunebantu bazaka sebebe nepeace kusukela bade excuse me. Baze ufike egugeni akazange sebe nepeace. Eletinzo lamcezela ipeace atendo nganguye. What cancer sakhona khona. And why it fall i-counseling. Kwaphela. Ashade lo mbusililitele. Leja silibona lishayela but phakathi kwakhe ude yini manje ipeace. Ngikholwa bazalwane. Endele thina nje uthi sitawumangala ukuthi uthi wena ungenwe yini bani ngoba lekhathi kuye udiva kahle kunenvo lishodako. Lo muntu walimala ekukhuleni kwakhe. Walimala kwababete nalothi hlupha ngaye. Wathi waqina ndoda semhlabeni. Ndoda kuphi la? Semhlabeni. Ngikholwa bazalwane. Inkinga yokulimala, umunye umuntu uyathanda ukuphutsela kulomunye. Athela ngokulimele nawe gadza ukuthi utawulimala bese uqedela ipeace nawe. Uhlala ukuthethe impi. Yenekusele bazalwane. Nani bekusela ngento lesimbulo. Uma ungake uhlalele phansi nebantu la sebahlede emishadweni, babute ukuthi bakhula njani. Akutshele lo munye ukuthi mina batali bami bangi reject or bangilahla ngimncane. Ngakhulela kagogo. Naleka gogo bangedi kutonginaka. Ngathi nangifuna kuya kumake, wathi make ungedi la. Ngeke kulunge. Ngathi nangifuna yakubabe wathi ungedi la ngeke kulunge. Urangonela. Naliva legama lelo. Uqaba ukuthi lo mna kakhula ukhula athi. Ukhula athi nempilweni yakhe. La mhlabeni ngikuthi umuntu ongifunayo. Nangefika into ithi yamthanda. La kubuye amagama lathi ufuna kungilingisa make. Akangithandi. Na umbuthi ushomani, unisolo unembuzo, kwendiwa yini mine ngiyokhulela kamalume babe akhona. Solo lo mbuzo loyo. Why mina ngiyokhulela kani manje?
kamalume babe kanjani manje akhona emalume wangilusisa inghomo lekithi kude ngabe bengihlalela nje ngisa ngamle ngahlala ngalume ngelusa wo kungoba babe bekangangifuni mina wadecide ungithatha ngiye kumalume ayongilusa inghomo angibophelise angishaye ngestrobo babe bonke laba abanye bakithi bahleti nababe bangakuboni konke lokho ucabanga ukuthi ijoy ikhona waphande ndiyathanza ukuthi ungaba nemvana soyomshisa kamalume soyomsisa ka-anti soyomsisa kasisi lomkhulu angakambuthi uyafuna yini bazalwane hamba wena andingandahlupheka uthi umuntu omgadzako soziyathi igulela kude lo mphekelako ngcono hlala yedwa ufunza khona le ahambeke mina ngiyofunza ngale ngoba anti uthi ulamena njani manje lo tamphekela amgadze ngoba uyagula akusina anti wami ngi-anti wababe ngabe sihlangana kuphi but ngoba ungakufunza uhlonipha wena ahambe ayeka anti ayugaza anti logulako lo nawe ungakhoni kuyomgaza bayethe bogama repent for the kingdom of God is at hand now uyayithanda inkosi but le ngemva kwakhe mina ngisebenzisa anti ungqono sisibani bani yena uhlala ekhaya mina ngilogadza anti logulako ngabe anti uyahamba nini emhlabeni ngizokhululeka anti onke amalanga ngilazile amaphilisi ngibambe ngiyekudlile encane ngigezise tinyawo very young girl lona 14 years itidimisa anti lona 75 years umntwana lona 45 akakhoni ucabanga ukuthi ithula uyokuthatha kuphi nakafika emshadweni akhanze igama anama wakhe logulako athi gama njoba sowufikile ke langonyana makuyangigulela ngicela unginake yena uqama athi indebe engqondweni kwangiphinza vele ngadalelwa hlupheka uyawuhlala la khaya amunyu balaka lomfati akathethe ukuthi si lulaka liyavutha luthi khi ubathi uyandibuta ngikwenjeni yini ngakwendeli yona sithandwa sami ushoda ngani ngithengeleni i-KFC ngithengele engadli i-KFC umangala ukuthi kanti mina ngadalelwa kuhlupheka yini ngibuya kwanti nyalo ngingimaketala azonde maketala angenasono yonakala kuyise lo wami kusaqani kwakhe nakefike esondweni sibhekisa yasukume nasiqala ingoma ungithathe down ngingelutho kanti uthi la ngaphumula ngaphosa ngafa kudidimisa anti asihlale phansi ngirelax ungathi lenkozo ngeyaphuma lamuhla sijakele bazalwane asikhundeni la kanti inkinga yikho ekusujakele yipi umangala lekhaya la ngibela khona ngahle nangila uthi ke Paul nakatshela abantu laseKolose chapter 3 verse number 15 let the peace of Christ rule in your heart ngeke irule kahle nakunebantu abasifaka imele letinza lokuthula kube ngekho ngeke irule hallelujah but noma kwalimala kangakanani emotionally ngoba into engikhuluma ngathi uyakulimata emotional batilonza lefuna kwelashwa mwalo ngicela ukonela lokho kusilungisisa mwalo ngicela ufuna uthembeke kuye umtshele ilahleke lapha mwalo icela ilahleke la
Haleluya. Yende njani uzalwane? Ilahlekela. Umtshele iqiniso. Ngala kahambi kahle ko. Haleluya. Singayini bazalwane? UNkulunkulu asiphe thula. Enikusula kulabashana labancane nabazala bethu. Singathi uNkulunkulu asiphe yini bazalwane? Kuthula. Elokuthula singabi bantu thina labaletha siqhubekise kulabanye abazalwane balahlele ukuthula kwabo. Umuntu avele wathi bangiloyile mbazi. Uyabona amagama ehle siwasebenzisa nasibuta labalabasha. Awushadi ngani? Angisiyabona la. Thina siyabuta sibogama sibafundisi. Uyabuta nje. Bathi ufuna ukalidatishe ngoba uthatha igama umuntu sakashadani kanti igama walo levephelile. Waliweni naye besandifombi yakhe lafuna ukushada manje basalungisa nje indvodaba befuna ukuthi hayi sengifuna ungqono uyakhamba ngagama awushidingani wena ubona imali yashona kalong setting lo nodala besambela ejanani wasaje usalungisela sawubika ekhaya wevasilia engeja ngale yini efika ga kujasi ukuthi la efika ko kalomuntu njani manje ulimele waliwele vepeli ijala kubele ngejala last week akana kuthula ngilethi indetsemuka kuthula kwethu nathi ke ngakaphela thambe semuka labaye kuthula athi kabusathi ncenga ngifike kubazali bangidududa noma ngabe bayafisa umbona shada ambuda kahle kanje qhamuka nje konke njani liyashona kaluntu sale satloza tekwaliwa kulenyanga lebhelile singamalwe lasele njani bazalwane asite lo munye umuntu uyasumbuta umuzwa asumahamba angaphidla abuye bese hawu ujubele na ukholwa kanti akajubi wanyathela lesikhulu silonza wamqedzela kuthula kwakhe empilweni yakhe akazange phinza kubona but uthi lo mbhali sithelo samoya yini bazalwane kuthula khona lapho ekulimaleni uNkulunkulu unendlela yakhe ekuphothisa emanxeba kube nekuthula alibonga igama lenkosi kube nani bazalwane nekuthula kunethula lehlitweni kuva wathi asekuthula nyalo enimuvumele uNkulunkulu uthi go through le process leyo yokwilisha emotional wounds bazalwane akayilishi ngelanga linye lesikwenza nakufunda uthini bese sibaka ukuthi hawu siyambonga uNkulunkulu usezulwini uhambile ningahlupheki bogama ningakhali kakhulu lo uvele wawele nathi sesifuna kuyakhona vele sifuna kuyakhona but lo shiwe ngalapha sebhlungwini ushiye umntalo wakhe ujabulela ukuthi ulengeshe uthi ushayile inzamba kuthula haleluya uthi umfundisi Dlamini ngibashumayela kuma-Easters bayabawula kulenye ekhaya wasasalila lo munye wathi ngingabekisa ngesibongo njalo ukuthi ngikhona wathi awu uDlamini awu besakhulile ngolimi imphile emalanga kuphila sophumlile leyo bathi mnazi inkulumo inkosi imphile emalanga kuphila sokwene njani manje sophumlile baqedza ke banikela ababeka imali la sosingasakhuluma lokhu emndeni sesikhathe kuvathi bakathe kuvathi umngqwabo nini wathula lo unyaka ufana kakhulu wathula wathi no besakhulile bengafanele afe futhi thine besamhluphi bathi sinisini bazalwane siyabonga uphendvula lenkulumo besakhulile so uphumlile uthina uphumule ngoba thina besimele njani manje besimhlupha ngoba besagugile ngeke lethu inkulumo ngicela funa sithi noma sovela amagama la kulimadako but akubeka akunike yini bazalwane uNkulunkulu kuthula kunike kuthula kube kuthula kwaKristu enokuthula kwaKristu kubonakala ngasiphambanweni ale ngapha emthini yopha ingadi ashayiwe esabeka
ethwele umqhele wemanyeva. But ngoba nekuthula phansi kwakhe athi baba etandleni takho ngibeka umoya wami. Ngibonga igama lenkosi. Ngoba phakathi kwakhe benani bazalwane? Benekuthula. Noma ngawulimele kangakani uNkulunkulu yakho into benekuthula. Yena imvumele akunike ukuthula kwakhe. Ngoke Paul athi manje laseKolosi kwangathi ukuthula kwaNkulunkulu kungabusa. Letho hlonze lesinayo. Aselaphe uNkulunkulu.